Ani godheef afaan Amaariffaatiin suuraa isaanii godhee niin dubbadha. Ijoolleen Oromootis dubbatu jirtu takka jira. Warri fooloo gurguddaa qabdan gizee kana dubbachuun dirqaman duratti ta'a. Waan tokko ilaallee usne akka namti jechuun nama waan biratte fudhatamuu qabnu nuti ijoollee abbaa gadaa ijoollee jaalala sabaaf sablammii jaalatuudhaan beekamna. Kanaafuu kuni abbootii gadaa keenya akkitti guddanneetu akkasii Oromoon namaaf rifataa Oromoon garaa laafaadha malee Oromoon garaa jabaataa miti. Kanaafuu boru viidiyoon hojjetu hundi keessanuu duwit akka gootan kabajaanii waamicha isiniif godhaa jechuu ijoollee Oromoo dhageessanii. Inshallah baka inshallah. Baka akka keessatiin gaafa akkoonti asirraa kan na dubbisa. Rashidaan turjumaana ta'uu jirti himtuu fi waan anjii. Namni waan Omar kon injirtu waan ati jette moo waan isin jette waan mati jette irra deebi'a ani dandeessaa waratis. Marakon qabshi እንግዲህ እንደምትሰሙ ነው ሁላችንም አሁን ነገ ቪዲዮ ሰራለው ዱዊት አረጋል ዱዊት እንድታረጉ ሁላችሁም ድምጽ የሷ ድምጽና የናንተ ድምጽ ሁሉ ቦታ እንዲደርስላችሁ ባላችሁ ቦታ ፎሎ ማርጓቸው ዱዊትም እንድታረጉ በትትና እየጠየቀች ስለሆነ ሁላችንም ቪዲዮ እንሰራለን ባያችሁበት ቦታ አርጉ ሼር አርጉ ኮፒ ሊንክ አርጉ ሁሉም ኢትዮጵያዊ እንዲሰማ ማለት ነው ርህራሄ ያለው ስፔሻሊ ያባገዳ ልጆች በጣም ስሩበት ኮፒ ሊንክ አርጉ ጁዊት አርጉ ታያላችሁ የኛ ልጅ እንዴት በጣም ከሁሉም ህዝብ ጋር ሰላም እንደምትፈልግና ርህራሄ ደግሞ እንዳላት ታያላችሁ ስለዚህ እኛም የኛ ልጅ ስለሆነች ለእናንተም ልጃችሁ ናችሁ ለነላችሁ ስለምንፈልግ ፕሊዝ ሁላችሁም ጁዊት አርጉ ላት ቪዲዮዋ ሁሉ ቦታ እንዲደርስ በዚህ የተነሳ እንግዲህ እንደ ቀደም እንደተባለው አካውንቱን በማስተር ሀሰን ላይ ይደረጋል በዛው ሪሲት ብቻ ማኪጋ እንዲመጣ ነው ለምንድነው እሷ በጣም ለማገዝ ነው እንጂ ምንም ነገር ከዚህ ስለማትፈልግ ብዙ ሰዎች በሌላ በኩል እንዳታዩ ያው የሰው ልጅ እንግዲህ ሰው መሆን ብቻ ይበቃል የሚለውን ይዛ ስለተነሳች ስሟንም ያከበርን እሷንም ያከበርናት ድምጿንም ለሁሉ ያሰማን ድምጻቸውም እንዲሰማ ለማድረግ ስለቆመች አግዟት ዲት አርጉላት ይሄ ነው የሚባለው አመሰግናለሁ ሀበሻዊ ስለቃ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እኔም ሎርድ ነው ረሺዳ ባለችው ሐሳብ ያው ሁላችሁም እንትን ብላችሁ ፎከስ አርጋችሁ በተለይ ቲክቶከሮች በዚህ ሰዓት እስቲ በጣም በዚህ ነገር ላይ ፎከስ አርጋችሁ ስሩ እውነት ነው በጣም ነው የሚገርመኝ ወላሂ ቲክቶከሮች አላችሁ በጣም ብዙ ተከታይ ያላችሁ ግን ምንም ነገር ጸጥ ያላችሁ ብዙ አላችሁ ማለት ነው ከሁሉም ብሄር ፎቶ አጫሉ ነምኒ ጋር በሆነ ገልቺ ጃውጅረ ገልቺ ነዲ ዮ በከበር ባዳኔ ላይ ስራን ገባ ነመጋ ገልቺ እንግዲህ ከዛ አካባቢ የመጣችሁት ልጆች ሁላችሁም ወደ ላይ የወጣችሁ ሐሳባችሁን አካፍሉ ሐሳባችሁን ለህዝባችሁ አድርሱ የኛ ለቅሶ ለእናንተም ለቅሶ ነው ያው እንግዲህ ችግሩ አንድ ስለሆነ እየወጣችሁ ወደ ላይ ማኪት ታወጣለች ወደ ላይ እጃችሁን አውጡና ድምጻችሁን ለህዝብ አሰሙ ያለች ነው ቴንኪው እሺ ሀበሻዊት ቀጥይ ወይ ማኪ ሰላም እንዴት ናችሁ ሰላም ደህና ነን ማኪ በጣም አመሰግናለሁ ያው የራሳችን ጥፋትም ቢሆን ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ልብ ሰጥቶን ደግሞ ወደ ራሳችን እንድመለስ ያድርገንና ይመስለኛል ከታች ኮሜንት እያነበብኩ ነበር ብዙ ነገ ማስተራብነት ቤት እንትን አለ መሰለኝ ማስተባበብ ያለ ኦኬ አለ እንደዛ ነው አካውንት መውሰድ እንችላለን ከሱ አካውንት ወስደን ይሄ እዚህ ጋር የእንትና ወይም ያንቺ ወይም የኔ ሳይሆን የሁላችንም ነው ማለት እኛ ባጠፋነው ጥፋት ነው ይሄ ሁሉ በላይ የመጣብን ያለውና ወደ ፈጣሪያችን ተመልሰን ሁላችንም ቢያንስ እንኳን እስካሁን የሆነው ሁሉ ሆኗል ከዚህም በኋላ ለሚሆነው ደግሞ ራሳችን እስኪ እንመለስና ለህዝባችን ላሳደጉን ማህበረሰቦች
እስኪ አለውን በላቸው ሁላችንም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ብቻ ቃል የለኝም። ማኪ በጣም አመሰግናለሁ። ኦኬ ነገ እሱ ቤት አለ እንዴ? እሱ ቤት ካለም እዛ ሄደንም መርዳት እንችላለን። ችግር የለውም። አዎ በጣም ብዙ እንትን እየተባለ ነው እና ብዙ ልጆች እየጻፉ ነው። ነገ እሱ ቤት ማሰባሰቢያ ይደረጋል እየተባለ ነው እና ብቻ ሁላችንም እዛ ከሆነ ግሩፕ አርግቶን እኛም መስጠት እንሰጣለን። አካሲም እንደኛ ወሊ ጉርሞኔ ገሬ ተኮን የምኔ ኦልባኔ ከስቲ ለማም እኝፋ ከታተኒ ሲኒሜ ከተከኑ ደንደኛ እቺ ግሩፕ ሆነን እዛ ሄደን መስጠት እንችላለን። ሰብስበን እኛም ይደንደኛ ከስልሽ እንደኔ እንደዛ ነው ስለሚመጣ ማኪዬ አንቺም እዚሁ አጠራቅመሽ በኦሮሞስ መዛ ሄደሽ ብትሰጪ በጣም ጥሩ ነው። እንጋራለን። ችግር የለም። እንደዛ እናደርጋለን። ማኪሻ አኪጎቱ ማንመጌቲቲ ዋንተ ጎጎቴቱማን ገርጋርሰም አከሲሚት መነኸያው ሶንተ ኢሳን ብረ ዴኒቶ ገርጋርስ ነረኮም ኢሳን መወብረ ዳበና ኦኬ እንታ እንስ በሬዳ anis ba'uu barbaada waan ta'eef maqaa shuggutii kasii kennin akkanatti miti dhugaa siin jedha maaliif kakkoosaa hin qabne jechuudha. Shuggutii jechuun bakka rakkootti kabaafatan malee bakkuma arganitti kabaafatanii miti. Kilaashii badee qabatanii deemuumi. Shuggutiin dammoo bakka cinqiitti ol baafatama sii galee maqaa kana kasii kennineef iccitii duuba keenya jiru nu jala deemtee bakkee nu jala waan hafuu hin qabne waan baastuuf akkasitti silaalla nuuf jiraadhu ammas kana boodas nuuf jiraadhu si faana jira waan jiru hundaafu nuuf jiraadhu sin jedhaan gabbuu barbaada. Isa immoo ka gargaarsaa achitti illee hojjette asitti illee hojjette weel si faana jira jechuu barbaadeeti. galatoom nuuf jiraadhu. በጣም ደስ ትላላችሁ። ሁሌም አብሮነትና አንድነት አይለይን ሁላችንም ቢያንስ እንኳን እኛ ተሽለን እንገኝ። እውነት ነው። እሺ የኔ ቆንጆ ቴንኪው። እሺ ማኪ አመሰግናለሁ። ደህና ደሩልኝ። እሺ አከሞልተን ነጋ አከም ነገር ፈያደ ባባየነ መገድሲሳ ሚራ ከሰሊና ማሲንሲሳ ማኪ ገለቶ ወንድማፉ ባቲ ሽጉቲ ኦሮሞ ቆፋሚቲ እና ምን ልፈልግ ነው ብቻ ፈጣሪ አገራችንን ሰላም ያርግልን። እውነት ባለንበት በየሃይማኖታችንን ለሀገራችን እንጸልይ። ከምንም በላይ ጸሎት ነው። እና ኮሜንት ደግሞ እያየሁ ነበር። ኮሜንት የቅድሞ ልጅ እንደተናገረችው አሁን ማስተራብነት ጋር አለ። እንዲሁም ደግሞ እና የኦሮሞ ልጆች ባለ ተሰባስበን ከሁሉም ከብሔር ብሔረሰብ ጋር ሆነን ከጎናቸው መቆም አለብን፣ ግዴታችንም ነው። እና ብዙ ሰዎች ይሄንን ነገር አልሰሩም። ብዙ ቱቶሮች አሉ ብዙ እና ከነሱ ጎን መቆም አለብን። በቃ እንደ አንድ ሰው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ሆነን ሌላው ደግሞ ለሚፈልገው ነገር ማኪ ቤት ከሆነ ማዋጫው የሚደረገው ማኪ ቤት ማዋጫው ተደርጎ ለምን ለ5 ደቂቃ ያክል ማስተር አብነትን አንቺ ጋር አቅርበሽው። ምክንያቱም አንቺ ጋር ብዙ ሰው አለ፣ ማኪ ጋር በጣም ብዙ ሰው ይገባል በእርዳታ ምክንያት ማለት ነው። እና ለምን አንቺ ቤት እርዳታ አይደረግም? የኔ ሀሳብ ነው። እንደዛ አይደለም አይደለም የኔ ቆንጆ፣ እንደዛ ሳይሆን እኔ ጋር ብዙ ልጆች አሉ፣ የሚረዱ በጣም ብዙ ልጆች አሉ።
በሺ በጣም የሚረዱ ልጆች አሉ። ለነሱ ከማስተር አብነት አካውንት ወስጄ ለነሱ ሰጣለሁ። ከዛ ደግሞ ሪሲቱ ለኔ ይልካሉ። የሪሲቱ ውጤት ደግሞ ስንት እንደረዱ ለማስተር አብነት እነግራለሁ ማለት ነው። እንደዛ ነው የምናደርገው። ወይ ደግሞ አካውንቱን ወስጄ እዚህ ላይ ለጥፌ የኔ ፎሎወሮች እነሱን እንዲያግዙ ማድረግ እችላለሁ። እሱም ይቻላል፣ ችግር የለውም። በፌስቡክም ትልቅ ፎሎ ስላለኝ በፌስቡክም በፔጅም እለጥፋለሁ። አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ከጋሙ ጉፋ ህዝብ ጎን መቆም አለብን። ወይ ገና ሰው ጅራ ኦፕሲ ሰው እያወራ ስለሆነ ይተጨርስ። እሺ እናት ቴንኪዩ። ሁላችንም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ። ቴንኪዩ። አየ ዱበዱ እና እንዲከኘዩ ብለዳባችሁ ቀምና yaaduma kana ibsachuu barbaade miira keessa nama galcha. Miira keessa galee jira. Viidiyoo wayii duratti abdii abbabee agartanii jiraattan mucaan viidiyoo wayii hojjetee dhugaa isaa ilaalatan xiqqoo miira keessa galee uumaa miti. Maaliif wanti isaan bira ga'e kun iddoo tokkollee hin hanqatu. Bakka jirrutti rabbiin kufa kadhachuudha akka amantaa keenyatti. እና ከሲ ገለቶማ ሀልከን ጋር ስኒፋቶ ኦኬ እንት ፉፊ ጋር ዱባቸው ተርቴሙ ነዲብቴ ነገ ከብዳት ነገ uummanni kun saarratan keessa naajechi na dibdee irraa isi jalatan maal laalaa ture. Maali uummanni kun maal ta'e maal ta'u akkam ta'u jira? Maaltu kana godhe? Yaa kuni balaa rabbiin fideedha. Akkas yallansuudha wallaahi. Qabdu. Naannoo kami? Naborashii daa'imni miidhagdha beekanama. Bakka jala taa'e. Maal jette maakiyye? Himiif quba. Oh, okay. Afaan Amaaraatiini? Afaan Oromoo. Uummata kana gartee balaan itti buute kana gargaaruudhaaf maakiin mana bantee akkanumattuu sabaaf sablammootallee nuti akka gartee ilmaan abbaa gadaadhaa namayyuu gargaaruuf feenu waan gaarii malee hamaatti akka nuti yaamamne duraanis abbootiin keenya waan kana godhuuf shugguxiin Oromootis arraqaataa guuttatee siin jagaa kanaa miti dubbi. Kanaafuu wajjii yoo jiraattan gaariidha. Hoottaa gargaaraa nama ta'uun gahaadha. Ilma namaatiif oguu rakkinni irra bu'ee ni beektaniiti. Maastaraasaniitu viidiyoo jala kanaa ba'a. Maastar eenyu jaaniisa? Maastar Abinnet. Oh, Maastar Abinnetiitu baasee kanaafuu ni beektan Maastar Abinnet eenyu gurbaa bakkayyuu deebee miskiina gargaara. Tokkolleen uummata Booranaatiif hin gahin nama hunda dura kan bika sanitti argamee uummata keenya bishaan obaasuu turedha. Akkasuma uummata keenya qofa osoo hin ta'in sabaa fi sablammii hundaaf kan dhaabbatedha. Isarraan gargaaraa jechuudha. Rabbi sin haa gargaaru. Ni gargaara nuti sin gatiin teenyatti. Galatoomaa. Maqaa maakiin waan eegalteef akka Oromootti maqaa maakiitiin achitti dhiyaatanii waan dandeessan gargaartanii jechuudha. Akkaawuntii isaa guutuun isin maxxansite risiida maakii biratti ergaa.
waliitii waliif qabaa waan isin arraasin agartee dhaabbattee garaa laafummaa Oromoon saba hundaaf kabajaa fi jaalala akka qabdu ijoolleen abbaa gadaa eenyu akka ta'e hojiidhaan agarsiisna. Facebook irratti risiita keessan maxxansina, TikTok irratti ni maxxansina. Akkasitti hojiidhaan agarsiisna jechuun nuti haasawaan osoo hin ta'in. Okay? Nuti hangafa Afrikaati Oromoo. Giftii kan giftiidhaan maallaqumaan gargaara akkas maallaqumaan wanni giftii kan namni jiru akkaawuntii isaaniirraa finneetuma isin akkaawuntuma isaaniirratti galchitanii isin risiita qofatti ergitan risiita isa walitti ni jiraanti meeqa akka gargaartan risiita irraa laallee kasti risiita kana kunuutii kan ijoolleen keenya gargaarti jennee gargaarsa namoonni hedduun gargaaruudhaaf fedhinnaa waan qabaniif kanaafuu gargaaruu qabna jechuudha. Galatoomaa waan dhuftanii fi bakkaan isarraa bahuuf deema. Boru viidiyoo takka afaan Amaariffaan hojjedha. Hunda keessanuu diitii godha ijoollee Oromoo akka miidhaan isaanii miidhaa keenya ta'e diitiin aan godhu viidiyoon aan dalagu jalatti akka agarsiistan isin waamicha isiniif godhuu barbaada jechuudha. Hayyan jamaatu diit gona ati godhi video godhu keetiin diit godha sineega shirna rakkodi ijoollee gaa akkasumatti diit godha kan maakiidha wal duraa fi wal boodaan waan gaariidha yaada bareedaadha rabbiin umrii isii haa dheeressu hanga bulcharra rabbi haa bulchu follows itti muddaadhaaf mucoon tuni miliyoona 2 miliyoona 3 silaa sa'uu qabdi kanaafuu mee warri harka keessaniin tuqin follow godha. Galatoma. Ya, galatoma untuk kita Nagatay jabad. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه